Tēnā koe te katoa e te whānau e nau mai hoki mai to Kīanga with Gussy on Fridays. Hallelujah! It is Friday today. Hallelujah! My kids, you can probably hear them in the background, but kei te pai tēnā. So today I have chosen a whakatauki. I think we need a bit of AROHA at the moment. So this whakatauki is he AROHA whakato, he AROHA puta mai. He AROHA whakato, he AROHA puta mai. If kindness is sown, then kindness you shall receive. Ka pai e hua ma, whamatu au mo tēnei ahi ahi. Hei tērā wiki, ka kite.